أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan at-tafsirul muyassarni o'zini darsimizni davom qilgan bo'lib, Yusuf surasi 64-oyatga kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shuning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء في نفس إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygur tercümesi.
Yaqub ularga aytdi: "Uning to'g'risida ilgari sizlarga uning qilinishi, ya'ni Yusuf to'g'risida ishongandek ishondim. Men sizlarga va sizlarning uni saqlashinglarga ishonmayman. Alloh yaxshi saqlovchidir, hammadan mehribondir." Ular yüklerini aşqanda açlıq setip alğan mal-mülklərinin özlərinə qaytırıb verilganligini gördü. Ular: "Atamiz, biz bunundan artıq yeni neyim talab qilamiz? Bu mal-mülklərimiz bizga qaytırıb verilibdi. Hukumuzni elib, yana barsak ailemizga açlıq elib kelamiz. Hukumuzni muhafazat qilamiz. Bir töge açlıqni artıq alamiz. Bu yani bir töge açlık padişah üçün azgını açlıktır dedi. Yakup aytdi: "Bunyaminni qoğdaşda hemminglar halak bolmasanglar, çoqum mağa qaytırıp elip kelishga Allah'ның namı bilen qasam qilib çın va'da bermegüçe onu sizlar bilen billa evetmeymen." Ular yani oğulları onunla qasam qilib çin va'da bergandan keyin Yakup: "Bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir" dedi. U yana: "Ey o'g'illarim, Misrga hammanglar bir darvozadan kirmay, boshqa darvozadan kiringlar. Allohning qazosi oldida men sizlardan hech narsani dafiy qilolmayman. Hukm faqat Allohga xos. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qilg'uvchilar Allohga tavakkul qilsin" dedi. Ular atısının buyruk boyunca başka darvazadan kirgende, bu Allah'ın kazası aldıda ular üçün hiç nersige dal bolalmadı. Bu fakat Yakup'nın konuldaki ümidini ifadəledi, xalas. Biz Yakup'a vahiy arkalık bildirgen idik. Şuna o keng bilim egisidir. Lekin kişilerden tolusu takdirinin sırrını bilmeydi. Ular yani Yakup'un balları Yusuf'un aldığı kirgende Yusuf ukusunu kucakladı. Ve men hakikaten senin karındışın bulumen. Ularının bizge kılgan işlerden kaygırmıgın dedi. Hoş. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. قال لهم أبوهم كيف آمنكم على بنيامين وقد أمنتكم على أخيه يوسف من قبل والتزمتم بحفظه فلم تبوا بذلك فلا أثق بالتزامكم وحفظكم ولكني أثق بحفظ الله خير الحافظين وأرحم الراحمين أرجو أن يرحمني فيحفظه ويرده علي. Ularning atası Yakup aleyhisselam bu 10 oğullar üçün şuna deydi ki, qandaqmı sizlarga ishonimman? Qandaqmı sizlarga ishonimman sizlarga bu Bunyamin to'g'rida. Cho'qim ishonganman sizlarga, xotirjam bo'lganman sizlarga Bunyaminning qarindoshi Yusuf to'g'rida bundan burun. Uni valtazamtum bihifzihi falam tapu bizalika va uni Yusuf'uncha asrashqa sizlar men nayt o'zinglarni shu asrashqcha izchil va'da berib lozim tutgan tinglarni o'zinglarga bekitgan tinglar. Yusuf'ni asrashqa bekitib, ya'ni o'zinglarga alaydi bir farz o'rnida yoki alaydi va'dalar bilan Yusuf'ni asrashqa
multizim bo'lgantingla, o'zingni ilzam qilgantingla yoki. Ammo u va'danglarga, u o'zinglar bekitgan ahdinoma va uning luzumiga vafo qilmadinglar. Qandaqmı sizlarninki bu, sizlarninki ahdi misaqinglar, sizlarninki bu luzuminglarga va sizlarning bu himoya qilib uni asrashga ishonmayman, ishonmayman sizlarning iltizom va hifzinglarga. Cho'qim, lekin men ishonmayman Allohning himoyasiga, Allohning muhofazat qilishi, Allohning asrashiga ishonmayman. U Alloh olsa hayrul hafizin yoki hayral hafizin yoki hayril hafizin, uch i'robning hammasi durust. Arhamur rohimin, arhamur rohimin, arhamir rohimin. Agar hayrul hafizin bo'lganda mubtada masmu xabar bo'lgan bo'ladi. Lekin men ishonmayman Allohning hifziga, Allohning asrab saqlashiga. U Alloh asrag'uvchilarning eng yaxshisidir dedik. Va hayrul hafizin dedik. Hayral hafizin bo'lganda xohlayman u Allohni yoki a'taqidu yoki e'tiqod qilaman u Alloh muhofazat qiluvchilarning eng yaxshisi deb e'tiqod qilaman. Va maf'ulun bihi bo'ladi. Fe'l mahsub maf'ulun bihi. Agar hayril hafizin bo'lganda bu bedel iştimal, yani bedel bo'lgan bo'ladi-da Allohdan. Va arhamur rohimin bu shunday aynı şekilde. Ümid qilaman shuniki rahmat qilg'ay u Parvardigorim menga va u Bunyaminni yoki u Yusufni muhofazat qilg'ay va u Yusufni menga qaytirib ikkinchi akib berishni shuni umid qilaman. ولما فتحوا أوعيتهم وجدوا ثمن بضاعتهم الذي دفعوه قد رد إليهم قالوا يا أبانا ماذا نطلب أكثر من هذا ثمن بضاعتنا رده العزيز إلينا فكن مطمئنا على أخينا وأرسله معنا لنجلب طعاما وفيرا لأهلنا ونحفظ أخانا ونزداد حمل بعير له فإن العزيز يكيل لكل واحد حمل بعير وذلك كيل يسير عليه. Bu ucun tağalının ağızlarını, kaçkuşların ağzını içividi. Ola onu beğen pul yamaklarının ki bunu taptı. Ola onu aşıtı için ular beğendi. Bular çok kaytırılıp beğenliğini baykadı. Şunu taptı. Dedi ki, ey atımız, bundan başka neymi talep kılımız biz? Bizim bundan başka neymi gerek? Bu olsa bizimki mal matalarımız benim bu. Bizim pul bıçaklarımız benim şu. Onu Aziz Mısır bizi kaytırıp biripti. O kardeşimiz Bunyaminni bizle birlikte kuyuşta hatırlayacağım boğun. Bizle birlikte onu evetkin. Biz tuluk bizning ailemizge bir aşk epkelişimiz üçün ve bizim bu kardeşimiz Bunyaminni obdan asraymiz. Ve onun için bu yani kegelik kartayını bir tögü jükni artık alemiz. Padişah nispeten bu çokum bu Aziz Mısır her kandak adam için bir tögü jükni nim kıldı eken kemlep, çareklep, kemcelep bir gadim iken bu. Bu padişah nispeten addi ona iş bu. Bir tögü binesin, bir vetiş. Şu Bunyamin'le bizden bile kuş koygan biz bunu ekessek de. Dedi de bunun karta cevaben Yakup Aleyhisselam şuna dedi ki Kâle lehum Yakubu Aleyhisselam len etrukehu yezhebu ma'akum hatta teta'ahhadu ve tahlifu li billah
أن تردوه إلي إلا أن تغلبوا عليه فلا تستطيعوا تخليصه. فلما أعطوه أحد الله على ما طلب قال يعقوب: الله على ما نقول وكيل، أي تكفينا شهادته علينا وحفظه لنا. Yaqub Aleyhisselam bu 10 oğullar üçün şunlar dedi ki, men sizler bilen billa bu Bunyaminning ketip qalsın şuna al qo'yatmayman. Hatto sizlar puxta ahdi misaq bergan qadar uni bermay turib, men uni tutqizib qo'ymayman. Men uchun Alloh bilan uni xotirjam man qaytirib ekpirishga qasamyod bergan qadar men buni deb o'ng'aylik tutqizib qo'ymayman. Bu nimani? Lekin onunğa illa en tuğlibu aleyhi fela tastati'u tahlisa. Lekin hem onu bir illa en tuğlabu yaki. Onu bir galip kilinip kıp kalsanlar. Bir de bir silinin taqıtından sırt, silinin taq küçüğünden güçlügarak bir güç, sizlerge galip kip kılıp, sizler mağlup bulup, illa en tuğlabu aleyhi. O bunu hemen kartasla mağlup bulundunla, galip kelinip kap kalsanla, her bu onun sına bulmaydı, mana müstehkem ahdi misak vermeyi durup, onu size tutkusu koymayım. O vaqtda sizlar g'olib kelib qolib mag'lub bo'lgan alla an tug'labu alay sizdan kuchliroq bir kuch ustunlarda g'olib kelib qolib qolsanglar to'g'ri u vaqt u Bunyaminni qutulib olib chiqishga sizlar qodir bo'lolmaysizlar. Ening g'ayrida qo'lingizdan kelgandek tirishchanlik bo'lsa uni ko'rsatib himoya qilib muhofazat qilib manga sog' salomat topshirib ekpirish ahdi misaqni bersanglar aningdan kim bo'lib berdim dedi. O 10 akılları Yaqub Aleyhisselam'ın telüge yarışa Allah'ın ahdi misak, Allah nam bilen ahdi misakını berdi. Puxtu vədilini berdi. Çoxun biz qaydırıb ekelimizdi. Yaqub Aleyhisselam dedi, yenil hatırcan bulanmay. Tamam, bizden bu özara deyişken, itibaqlaşkan, bu ahdleşken ahdimizge Allah vekildir. Yani kipoya qildi bizga Allohning bizga bo'lgan guvohlik kifoya. Boshqalarni guvohlik tortib o'ltirmaymiz. Ustimizga Alloh hozir nozir guvoh ustimizda. Alloh o o'g'lim Bunyaminni va hifduhu lana. U Allohninki bizga Bunyaminni muhofazat qilishi, ostirishi, saqlashi o'ziga kifoya deb. Va hifduhu lana. وقال لهم أبوهم: يا أبنائي إذا دخلتم أرض مصر فلا تدخلوا من باب واحد ولكن ادخلوها من أبواب متفرقة حتى لا تصيبكم العين وإني إذ أوصيكم بهذا لا أدفع عنكم شيئا قضاه الله عليكم فما الحكم إلا لله وحده عليه اعتمدت ووثقت وعليه وحده يعتمد المؤمنون. Bu 10 oğullar üçün dadisi Yaqub Aleyhissalatu vesselam şuna dedi ki, ey ballarım, sizler Mısır zimine kirip kıp kalsanlar, bir ışıktan girmenglar. Lekin onunla bir qancha darvozadan kiringlar, Misrning darvozasiga kirib qolsanglar, zimina kirsanglar. Hatto sizlarga bir ko'z, ya'ni jasus sizlarga birasi ulardan jasuslik qilib qo'yib, biri sizlarga xim xatar yetkazib qo'ymasin. Cho'qim men yoki sizlar ko'z tegmasin. Men aytgan bir jup 10 odam bo'lganda ekan. Yoki sizlarga ko'z yetmasinki, ularningki Misrning istixborot ish kuchlari sizlarga erishib, sizlarga bunday bir xapliq terib qo'ymasin. Cho'qim men vasiyat qilinman sizlarga bunlar vasiyat qilyapman deb, bir eshikdan kirmay bir necha eshikdan kiringlar deb. Ammo Alloh sizlarga hukm qilib qo'ygan, Alloh pichib bo'lgan narsaning o'zidan men sizlarni hech mudofaa qilolmayman. Alloh bir ishni hukm qilib iradigan bo'lsa, mening bu hiyla tadbirim, bu nasihatim, bu vasiyatim hammasi bekor. Bir ishdan kiramsizlar, bir nechadan kiramsizlar.
Ammo men faqatlik qillamla mujarrad emasiga mushuni vasiyat qilyapman. Bu vasiyatim sizlardan Alloh sizlarga belgilayotgan, bichayotgan, hukm qilayotgan bir narsacho hargiz uni mudofaa qilib qilolmaydi. Buni orttirilmaydi. Hukm faqatla birla Alloh uchun. U Allohga tayandim, u Allohga ishondim va u birla Allohning o'ziginek mu'minlar tayansin. Barliq ish kishida birla Allohga e'timod qilsin, Allohga ishonch qilsin. ولما دخلوا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم ما كان ذلك ليدفع قضاء الله عنهم ولكن كان شفقة في نفس يعقوب عليهم أن تصيبهم العين وإن يعقوب لصاحب علم عظيم بأمر دينه علمه الله له وحيا ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ودقائق الأشياء ولا ما يعلمه يعقوب عليه السلام من أمر دينه. Bular atasının vasiyeti boyunca o'xshashmagan darvozalardan kirdi. Atası buyurgandek. Ma kana zalik liyadfa qada Allohi anhum. Haqiqatan bu Allohning bular qo'ygan hukmni, bulardan Alloh subhanahu taolo bular ustigan hukmni uchun mudofaa qilamadi atasının bu vasiyeti. Lekin bo'ldi bu nima bo'ldi? Bir kuyinish yo'lda Yusuf alayhissalomning ko'nglida u o'g'illar uchun ularga bir ko'z, bir xil nazar tegmasin. Yoki ularga bir Misrning istixborot josuslik ishlari bularga erishib, bularninki ish kuchlarga xalal yetkazib, maqsadiga yetolmay qolmasin, bular bir o'ngsizlik yetib qolmasin uchun bu faqat kuyinish yo'lida bu bolalarga nisbatan. Buni Yaqub alayhissalom nereden bildi desa, cho'qim Yaqub alayhissalom bo'lsa öz nimeden bir katta bir bilim sahibi bu zat. Özünün dininin işkişi olgan, Allah onu vahiy arkalık bildirgen dininin işkişlerine naiti bilimi mol katta bilim sahibi dedi. Lekin insanların köpleri işlerinin akıbetini ve işlerinin nazik tarafını çok onu bilemeydi. Ve bilemeydi. Yaqub Aleyhisselatü Vesselam özünün dininin işidin bilgen nesinin özünü başka normal insanlar buna bilip bulanmaydı. Yani bu peygamber Yaqub Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın vahiy arkalık bilgen bilen köpünce insanlar bunu bilip bulanmaydı. وَلَمَّا دَخَلَ إِخْوَةُ يُوسُفَ عَلَيْهِ في منزل ضيافته ومعهم شقيقه بنيامين ضم يوسف إليه شقيقه وقال له سرا إني أنا أخوك فلا تحزن ولا تغتم بما صنعوه بي فيما مضى وأمره بكتمان ذلك عنهم. Yusuf Aleyhisselam'ın bu qarindoshları Bunyamin qo'shilib 11 oldu bular. Hammasi Yusuf Aleyhisselam qisha kirgan chaqda bu mehmon zaliga ular bilan birga bu 10 akıllar bilan qarindoshi Bunyamin bilib 11 bilan birga kirdi deb. Kirgan chaqda Yusuf Aleyhisselam o'ziga bu qarindishni nim qildi? Damma, ya'ni quchoqladi. Kuyinish, seg'inish yuzusidan. Ve dedi Yusuf Aleyhisselam bu inisi Bunyamin'a mahfi aldı. Çokum men bolsam senin qarindishing, sen g'am qilma. Sen ularning manga o'tmish qilgan qilmishi qarta hargiz g'am yema dedi ve bu Yusuf Aleyhisselam Bunyaminni shu ikkisining bir tuqqan akık ekanligini ulardan sir tutishga buyurdi. Xo'sh. Hmm.
Hem bir yerde avanın uzi ava. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ آوَى yine damme men dikildik ya. Damme ileyhi ahahu şakika Bünyamin dikildik. Ava damme men de. Hoş dersimizin devamı inşallah 2 saat doludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.